Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin, papagayam. Inta iba sa ti Proverbio, Kapitulo 23, versikulo 20 kan 21. Di ka kumuyog kadagiti mamartak, wano kadagiti narawat. Agbalinto amarigrigat dagiti mamartak, kan dagiti buklis. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, nakasarita kung dagiti umay ag-cater iti bunyag ni baby. No adu ti bisita, nayunan dati lutwanda. Ngam agnayon tamot iti bayan. Sigurado, masaandang agkurang iti sagana, ha? Ilistan man numano dagiti umay a bisita, lakay. Mano aya dyan ay waras nga invitation? Bilangan mo tane. Narigat no agkurang ti sagana tayo. Iraman mo mutin dagiti ninong kaninang. Hello, Mare. Hello, Mare. Imawag ak manan, tay palagip ko ti bunyag ta anak ko. Di ulip-lipatan Umay kayo nga umay. Sige Mare, ang mabit lang Takasaritak man pa nila kay ko. Lakay. Bye-bye. Ay, apo, nabartag ka manan. Imawag ni Mari Cathy. Damdamagan na no mapanta makibunyag. Good, mapanta, Sige nga Rod. Mari Cathy, umay kami ka no? Nasayat nga rod, Mare. Masapol nga umay kayo. Ay, nabartak man ngaminan dahil iti asawak. Nabartak asimang pat manipod iti trabaho na. Ay, gagangay na, Mare. Marurudak nga Rod. Kanayon ngamin nga ginom. O sige, Mare. Umay kamin to, kanila kay ko. Lakay, kurang samot day talamisaan ngayon sa Canada. Nagkurang, parekot dahi dagiti nag-cater. Aguray ka man. Ape akasta. Saan unay analawag day tapan naka-imprinta day ta picture ni baby dita sangwanan? Bakit? Indon bigaton ti bunyag. Pasukatan pa ilaan. Bunyag da anak ta day toy. Jakmat kayat anagalas ti picture na May kaliman adara sa pinasukatam dahi ta. Agasong may ti gastos. Dahi talang nga picture nagdakkelan ti gastos. Jak namin kayat asinsinan ti bunyag ni baby. Talo abulan ngayon sa gananta daytoy. Bakit? Iso ti pakais-stress ang mga inaldaw. Ita, ibagampay lang nga saan ka kontento. Agsukat kan Anya nga iti aramidong. Mapanantay Agpabunyag da ko Mari Cathy kan kumparire. Itangaal daw. Nasa papay. Iturog ko pa Ay na, bumangon kang aminin Imbagak mat kan kasaan kang agin inom. Tada pa pananta itangal daw. Iturog ko labit. Ay, saan ang mabalin? Mapantapay iji simbaan. Ay, maruruda ka talaga kan kare. Ay, nalpasan ti bunyag. Ay, naku, manunod ka. Umare! Ay, Mare. Ay, pasensya kayon Naladaw kami kan ni kumparem. Ay na, okay laeng. Agdiretso tayo ni Ijipalay. Intay manganan. Sige, Mare. Sige Ray. Awit ang matanda ito regalo. Uwin ka di. Di ka ungot na nga ungot. Iba inanak, ba't akadag iti kaduan iti tao? Nag-cute talaga ni Baby Liza niya. Agparangan dagiti kalidan no agkatawa. Wan nga rod. Nag-cute. Ayanan nga ni mami na. Impaw-aware na pala ang kanyak ni Baby Liza. Tasikaswan na kano dagiti bisita. Nagadungamin ti bisita da. An gayam. Ayan na nga dagiti kakadwataan ninong kanina. Dajay daman ijay may sa alamisaan. Arak matan ti sangsangwandan. Sika, agin inom ka kadi? Saan? Si Kangay? Raman-raman laeng. Jak kayat ti mabartek. Ano kasta? Umadayo tangarod ka dagita nga agiinom. Sige, picturean na kami man ngarog ka ni Baby Liza. Ditoy. Ditoy kayo. Taado ti balloons ditoy. Ay na, Mari Cathy. Nagado talaga ti bisita yun. Ay
Wen nga rod, Mare. Adupay mutlatag sang bisita. Dakkel siguro tinagastos yung iti catering anya. Ay nakatwan Manuabulan asweldo may kanila kay. Sigurado day ta, Ay, nay, adamanan agsangpot abisita yung. Wen nga rod. Mare, agyamanakan ka Tanda ka at tumultulong kanya. Awan anyaman na, Mare. Hangap, nay, ayan ti asawak. Dayjay man Agsinsin na damat kanila kay kung agin inom. Ay na, agin inumanen iti arak. Mabit lang, Mare, Tainakman kasarita. Apay ayang ayab kang ayab. Di ka lang mabain. Ibagaklakan ka, adi mo sobraan ti aginom. Wen, basit lang tinumag. Di ka matanagan. Kandi mo bartakan ni kumparim are. Saan nga agin inom dayta iti arak? Anya kita saan nga gininom. Kanayon kami tupay nga kita iti video kyan. May salangamin asyat, huston. Tapno saan ka mabartag? Wen. Aywan kayam. Mangala ka man iti pulutan mo iti lamisaan mi. Kayan danom apag-chisar mi. Tay nalamis Mayata talaga ti panangisagana yo para iti bunyag ti anak yo pare. Wala pare. Talaga, ginastusan mi dahito ka ni bakit? Sa bale talaga no ano ti kwarta man niya. Inyor ornungan mi pare. Mabit lang Wala? Isyatan. Okay. Mayata. Maminsan pa Sige nga rod pare. Mabit lang, tabok bukak. Una. Toast. Okay. Mayata. Ada pamigsam nga agsala inton madamdama pare. Ay, wala niya. Masya, agkantak to inton madamdama. Agpartner kami kani kumaray. Sige man tadanggak man di pa nagkantayo pare. Ay, wala. Malaki din. Shot man na yun. Agora ka pare. Husto pa itan Medyo similod sa amatan dyan siya ta. Lakay, nabartag kansan. Gusto daytan. Teka, danag. Amok pa imod lang tilubong ko ba kay? Ay na, di ka una aginom atan ni adu ti bisita. Wen, amok. Panawam nga minan dayta kumparem. Amumot amamartag dayta. Di ka pa nagsasaw iti kasta. Udnumat. Ag problema ni bakit na. Tagtagay. Tika, danag. May salangan na siya. Ning, paypayapayan na kunti kumpare ka. Mapanak pa itayan na. Bakit? Pasensya kan pare at adot isang ili. Tugaw ka man na yun pare. Ato ka di pa iti arak na. Mga lakapay man iti maysa. Anya ti kat mo? Jagas tamad la brand? Wanda ka na pigpig sa dita. Isunat yala. Sige. Dahil talaga sumilot yala. Kahit mo? Wen, uray duwat yala maun. Ang mga no, agungot na kita asawa ta. Di mo kami nipagpakita. Hala, yung kamangalan pare. Nakaturog mo to ni Baby Liza. Ang kaitad ka ni mami nan, tamangan tamatan. Sige, mabigla nga ro tayo nakitad ka ni Mami na. Dadyan ni mami na Buwan nga paiso. Nakaturogan ni Baby Liza. Ay na, kunakon kat. Nabannog lakit di dayta. Nangan kayon, kumare? Mangan kami pailaeng. Apay nagpapaigid kayo ngay. Sumango kayo akadagiti padayo aninang kaninong. Ay na, saan kami ngamin nga agin inom? Iso nga dito'y kami laang igid. Ay, kastaya. Sige, mangan kay nga rodan. Ay na, naglaing maggayam nila kay mo nga agsala, Mare. Kunam ata nakainom. Gumnusan ang nakainom. Ay na, mapagsalam ayaday tayo ti kaadwan ti tao. Aya, inka partneran
Ay na, mabahinak man laeng, Mare. Anya Jaya? Anya jar ari bungbungan day tida di abanda, Mare. Adda ka nung sagwal, wala na parta. Anya? Naging lalay kayo! Nala, sino kayo? Baknag! Patayin ka ang tupay amin dito! Lakay! Ay na, lakay! Tal na ka! Di na man, pamayan na naman dito eh. Sige, agawitan. Saan nakagawit? Nagkunakan ka nga, gawit ah. Imbagak ngamin kan ka. Asaan mo akaadwan ti aginom iti arak. Ay na, mangibabain ka. Kita man tikas tangar aramidam. May ka na. Papanam ngay. Kaya't ko ti gulo! Naperdin dagiti dekorasyon. Oray dagiti lamisaan. Unay matdeta na mamartak, dila agbabain. Mangayabda ko man ay ti pulis no saan da mapasardang. Ni, simugodan ni parire. Ha? Wala! Aglabandan! Naginanogdan. Ay na! Uray kong pare ka. Kabilan ka. Loko ka. Abay, danugan na. Pagdamag ka ba ilan? Kahit mo takugtaran ka Pare Ray, gusto ko man. Lakay. Guston. Pare Ray, di mo kugtaran ti asawak. Tanabartag. Sino tinagayab iti polis? Di kumari kasi. Pulis na. Gatawan mo, basol ko! Nagsayang mo tanday ito'y cake ana perdi. Saan pa'y pulos ang nakutkuti? Nagado at talaga tinasayang. Saan pa'y analpas ngam? Nagawid matan dagiti bisita. Uray siyak mat mabutengak mat no kasta ti mapasamak. Sayang ti bunyag ni Baby Liza. Pinirdi ti may sa amam martek. Jakla ko main imayon. Kinunampay. Apay ngamin nga adda ti inom. Kat bunyag ti baby daytoy. Tinamnamaak ngamin, adda dagiti ubing nga agtaray-taray kan agaayam. Dagiti mat gayam mamartek timay. Sorry, bakit? Sorry ka, sorry. Kababain ka dagiti bisita. Pimanaw dadi na oras. Di na kumamot pa basulan. Jakmat nagayatan tinapasamak. No di ka kumanakisango iti dayja akong parem. Di saan ka kumaan nagbartag. Sayang ti kwarta na gastos. Manuabulan ngayon sagsaganaan taday ti abunyag. Kastoy lang ti pagpanagan na. Saan na kumamot na napabasulan? Ay na, nakababain ka dagiti bisita. Ado pa'y tinadadaal ngay pagpabayad ti nag-cater. Pasensyakan, bakit? Pakawanan na kuman. Sa dino na tayan ko. Police station. Ne, apay ngayon panak dito eh. Tiniliw da ka dagiti pulis. Gaputa nagwala ka iti pabunyag da kumari kasi. Ne, awan mo't malagi po ngayon naramid ko kasta. Anya nga awan. Mangibabain ka. Dinak ba't ungtad dito police stationan ah? Paibalod kan tupay. Ah, Pero huwisyo ka talaga. unay kamatan. Agpanunot ka kumamat. Laklakayan kan. Ngam kastalat ta ti aramidam. Makadanon tanang ijabalay ah. Ado pa'y ti mangeg mo asaw manipod kanyak. Ah, No di ka pa'y lagbaliw. Jaklam mo na niya ti pagtungpalan ti estado ta. Liklikan ti makikadwa kadagiti nalaing ngagbartek. Isuda ti mangisagmakan ka. Iti sabali abangir, awan na sayaat nga ipaay ti sobrang arak. Tadadaelan na ti biyag mo, kang runaan na, tinaimpisikalan abagi. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalal, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.